Hari ini kalian kami ikuti saya memancing ikan di sungai. Ayo ikuti langkah selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng guys. Halo geng, kita udah nyampe ke tempatnya. Kayaknya di sini tempat yang bagus, yaitu teduh, nggak terik matahari. Ini saya udah bawa perlengkapan memancingnya. Yuk geng, kita akan segera mancing. Kayaknya narik dari tadi geng. Wis, dapat ikan. Oke. Strike, man. Oke. Yes. Strike, man. Gabus. Aduh lami. Aduh abang hip. Ya. Wah, bang him karu. Apa ni mo? Dua baru kau. Tiga kepala. Padang. Apa aja ni? Cari turun pun. Vere. Oh, kubat. Kahit ba cakap kahit dia? Cakap kahit dia. Hai ke. Okay. Kayaknya tengok apa dah ada. Vere. Berulah ebi. Amen. Ani mesti kacau mama. Alih kita alu ke? Kacau. Kau. Ana tengok apa? Nah. Maam ho. Home. Nào gần lại. Pada buah kap. Dua buah. Tanya bang kau, bergatung ya. Aduh belum.
cho đâu đứa này đừng quá đâu cái tôm chủ ba là plastic á này đừng quá đâu cặp to gì nữa còn từ này đừng quá đâu này lưới đại gì tapi yang gue cuat